Kani kadika Pati CTV. Kashilong Lajong Football Club menta kasnemru kelara biang ya kenam nak do hak lempung Yakob lakai football jong Kashilong Premier League kebala penya de Kashilong Sport Association hadien bakala pelim no ya karang Dajit United Football Club the lai gol laar hak je kun final kebala long nen kasni ka khandai trik unai wing Jawaharlal Nehru Stadium Shillong kejing yora ya kenam nak do hak ni ka kanti kani kejing job ka long kasien ke balai bakani ka kanhon kan job hak ni ka lempung kabal job ter nadu kasnem 8,000 kat saw 8,000 kat san bat mentau senam 8,000 kan rio kene kejing job akan kenti ke bamenta kelawan lengba urang ilek kai lalra muana balat hab argol kat ba kawai ke gol palat hab do Alan Diori hakani je kon final baro artli kiken hon kelai konting e nadu basdang handai ke Shillong Lajong kalayo ban penki nikong e kejar lengba ke free kick kabala shot do urang lalra muana hakaminit ke ba arpa haden kene je kon klub beteng hak kalamin Rang Dajit kelak menpenpai kelak hak kelamin lengba urang ilak kai jogane konhon u James Moga hakaminet ke pasan pupra hakaminet ke ban ripway urang ilak kai jong Shillong Lajong u Allen ulayo ban tap biang ke gol ke baar jogane konhon ke bala pelong ke Shillong Lajong ban tam da ar gol la kawai Henry hadin nyominen ke Rang Dajit kelak ban tap kelai ke gol ke baar bat wara ke jeng khat bat yakani gol la tap do dipan roy nong spong kajing kon kala beteng bat kirang ilak ka jong bro artli kiken hon klai kon teng e ban panjab ila ka jong ka kan hon ka bakimi khman hanre ha ka minute ka banyo phau lal ram muana layak ban that biang ka gol ka baar na ka banta ka Shillong Lajong balawan ra ik jing tam jong ka kan hon da lai gol la ar bat hadu ban da kot no ka kalamen om shem la don shu ki bala ban panki ya ka ja leng ba ka ni jing job ka Shillong Lajong kala khoria ka kusnam da ka pisa ka bakot ar lak tingka kat ba karang da je klayo shilak tingka Badi kikusnam lasam dekat Director Jogotnat Sports and Youth Affairs dan Sarkar Jela ikong Matsiu Dorwar Nongbri.
Kani gadai ke Batisi TV.